za suočavanje sa iluzijama je potrebna izvesna vrsta unutrašnje hrabrosti i u privatnom životu. Osnovne dve iluzije našeg kretanja u 20. veku vezane su za jugoslovenstvo i za komunizam. Te dve stvari su spletene i zato je vrlo teško to objasniti. Postavite sasvim jednostavno pitanje. Ako postoji 6 ili 7 rezolucija Evropskog parlamenta koje osuđuju kako nacistički, tako i komunistički poredak, kako je moguće da se kod nas svaka osuda komunističkog poretka zanemaruje? Odjedanput oni isti koji su u stanju da o srpskom nacionalizmu provedu i noći govoreći, koji su u stanju da proizvedu toliku količinu reči o tom strašnom demonu srpskog nacionalizma, nemaju ni jednu reč da nešto kažu o učincima, delovanju i akterima komunističkog poretka. Stalno se govori o totalitarizmu i neke desnice, ali jedini totalitarizam koji mi imamo u našem životnom i ljudskom iskustvu jeste totalitarizam levice. Jedini totalitarizam koji smo preživjeli jeste totalitarizam komunizma. Odjedanput se to izmiče. I onda vi pogledate i kažete, a ko to sprovodi evropske ideje ovde? Pa sprovode presvučeni komunisti. Dakle, vi imate jednu rezoluciju Evropskog parlamenta koja se zanemaruje, to je dakle ovaj deo koji se tiče komunizma, i imate jednu rezoluciju Evropskog parlamenta koja se prihvata i primenjuje, a to je ovo što je vezano za nacistički poredak. I vi onda postavljate razumno pitanje, a odakle ta selekcija, odakle taj izbor? Slično i sa jugoslovenstvom. Kada vi ukažete na čitav niz ozbiljnih činjenica koje pokazuju da je srpski intelektualni svet i srpski narod uopšte u 19. veku, koji je bio mukotrpan vek naše istorije, da imate sve. Imate kralje ubistva, znači imate ubistvo vožda Karađorđa, pa imate ubistvo kneza Mihajla Obrenovića, pa završavate sa ubistvom kralja Aleksandra Obrenovića. Imate bune, imate socijalne pokrete, imate ratove za nacionalno oslobođenje. Dakle, jedan težak u suštini vek, ali taj 19. vek je završio u balkanskim ratovima. Dakle, on je u izvesnom smislu doveo državu do nekog međunarodnog priznanja na Berlinskom kongresu 1878. Pa potom do izvesne samosvesti stvoren je Crveni krst, stvorena je Stajaća vojska, stvorena je Akademija nauka, stvoren je Beogradski univerzitet, dobili ste đake, dobili ste škole, dakle, i društvo je u celini išlo napred. Nije skakalo, jer nije ni moguće. Objektivno, naša ograničenja su velika, kao što su velika ograničenja i Grka, i Bugara, i Rumuna, i tako dalje. Ono što je tu bilo osnovno jeste da ste vi taj proces nacionalnog konstituisanja u jednom trenutku preokrenuli u jedan širi prostor. To je bio prostor Jugoslavije. Vi ste srpski nacionalni identitet u izvesnom smislu poistovetili sa jugoslovenskim državnim identitetom. To je ključno. Dakle, iz srpskog nacionalnog identiteta zakoračili ste u jugoslovenski državni identitet. To nisu iste stvari. Evo, imate u Španiji dobar primer za to. Katalonci svoj identitet doživljavaju posebno u okviru državne konfiguracije Španije. Jugoslovenstvo je u tom smislu delovalo hipnotišuće. Delovalo je magijski na čitavu jugoslovensku intelektualnu elitu. Srpsku intelektualnu elitu, pardon. Kad je reč o Hrvatima i Slovencima, reč je o tome da je stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenca, to je već bilo drugčije. To je bilo drugčije. Ne kažem ja da je bilo neiskreno, i tamo je bilo iskrenih Jugoslovena, posebno među Dalmatincima i posebno u tom svetu koji se osjeća ugroženim od Italije, ali stvari su ipak izgledale drugčije. Ta činjenica treba u izvesnom smislu da nas osvesti, da nas zamisli. Znate, još iz 19. veka se raspravlja i vodi borba ko će biti glavni simbol jugoslovenstva, ko će dominirati jugoslovenstvo, Zagreb ili Beograd. I ta borba nije prestajala. I vi ste onda, dakle, imali tu jugoslovensku ideju koja je prikrivala činjenicu da je Drugi svetski rat uprkos zastrašujućim žrtvima jednostavno rečeno izgubljen. Ali ono što je mene u celom tom istorijskom hodu interesovalo, to je kulturna politika. Zašto mislim da je to važno? Zato što, to sam isto više puta kazao, ljudi razmišljaju u slikama, ljudi razmišljaju u predstavama. Avion kakav je danas
nije uopšte nalik, sem što leti, na avion kakav je bio pre 100 godina. Ali predstave naroda o narodima, kultura o kulturama, veoma malo su se promenile. Što znači da simboličke slike traju dugo. I te simboličke slike trajale su do dana današnjeg. Dakle, vi u izvesnom smislu imate situaciju da je vaša kulturna politika dezorijentisana. Prvo ste otišli na jugoslovenski tas, da biste posle debakla Jugoslavije nastavili da sprovodite neku vrstu kripto-jugoslovenske politike. Pa mi smo sad u Srbiji. Pa da je prirodno da naša politika bude srpska. I to u najdubljem smislu srpska, integralistička, što znači svud gde Srbi žive. To ne znači da te države novostvorene treba dovoditi u pitanje, ali jednostavno imate svoj narod, recimo u Crnoj Gori imate 200.000 Srba koji nemaju elementarna nacionalna prava. I sad, to je najbolji primjer da vidite koliko je lažni univerzalizam onih koji danas ovde nama drže besede na različite, a u svakom slučaju neprijatne i neistinite teme. Dakle, oni koji brinu o svakom problematičnom gestu, bilo nosilaca srpske politike, bilo je to tako nekih profesora poput mene, kojih je uzeo bude rečeno prilično malo. Dakle, oni koji o tome brinu, oni ne brinu i ne interesuje ih činjenica da su u Crnoj Gori prava Srba temeljno ugrožena. Da ti ljudi jednostavno rečeno ne mogu svoj jezik nazivati srpskim. Iako je to lingvistički nesumnjiva činjenica. Pa zašto ako ste univerzalista, vi ne brinete između drugih i o Srbima? E vidite, to je refleks ponašanja iz komunizma. Tada je bila i delovala maksima da je svaki nacionalizam opasan, ali je najopasniji srpski nacionalizam. I postavite pitanje, pa dobro, ako je neko iskreni komunista, zašto on onda ne osuđuje sve nacionalizme podjednako? Nema veze, ako je on, dakle, komunista, njemu je podjednako daleki hrvatski i srpski ili albanski ili neki treći nacionalizam. Ovdje je, dakle, reč o jednoj selekciji, o jednom izboru, o jednom unapred određenom kretanju. Sad, zašto ja mislim da je to kretanje važno u kulturnoj politici? Zato što ljudi usvajaju te poglede. I nama se vrlo uporno i od 45. sistematski sprovodi maksima da sve što je srpsko treba svesti na srbijansko. Dakle, sve što pripada srpskoj nacionalnoj egzistenciji treba vremenom svesti na državni prostor Srbije. I to po mogućnosti Srbije od Beograda do Grdeličke klisure. To je nešto što je proces i tu se govori o kulturnim identitetima. Znači, svaki onaj srpski pisac iz Bosne i Hercegovine, kao Kočić, na primjer, Branko Ćopić, Ivo Andrić, Meša Selimović, tako dalje, treba na neki način da se izmesti iz srpske kulture. To naravno ne može da se odigra u jednom koraku. Ali smisao je u tome da generacije porastu bez saznanja o tome da je srpska nacionalna egzistencija rasuta duž celoga Balkana, da su srpske crkve u Sent Andreji, to niko ne pomišlja sada da priključi Sent Andreju u nekoj Srbiji, to nikad nikome nije palo na pamet, da je srpska crkva u Trstu, nikome ni to nije palo na pamet, da su srpski manastiri Dragović i Krupa u Dalmatinskom zaleđu, dakle, da je srpska nacionalna egzistencija rasuta i da smo mi kao kultura dužni da negujemo sve isto njenom integralizmu. E sada se upravo čini obrnut pokret. Treba, dakle, omogućiti konstituisanje tih drugih kulturnih identiteta tako što će se srpski kulturni identitet skljaštriti i svesti na srbijanski. I to je jedan razoran proces koji ima precizne adrese i precizne ciljeve. I ja smatram da je dužnost intelektualaca se tome suprotstave. Ne zato što su oni srpski intelektuali, nego zato što to prvo nije istina. Ja sam u knjizi vrlo precizno pokazao kad sve i kako to nije istina. Ali i zato što je valjda dužnost, kako je pisao Stojan Novaković, koga sam citirao i koja je jedna svetla ličnost naše istorije u svakom pogledu, i po samostalnosti suda, i po ogromnom naučnom i književnom delu, i po moralnosti ljudskog stava, on je pisao da je dužnost srpskih intelektualaca da brane i smisao, kako je on se izrazio starinskim načinom, svog plemena u istoriji. Dakle, on je smatrao da je zato čovjek učio školu. Čovjek nije učio školu da bi lepo izgledao i da bi bio učen, nego da bi nešto korisno uradio u svom životu. Naravno, ne na uštrb istine, ali ovo što ja govorim je sve
protkano vrlo proverivim podacima i činjenicama. Kulturna politika je presudna politika. Mi smo mali narod i ogromne ustupke moramo da pravimo da bismo uopšte preživeli u istoriji. Ali unutar kulturne politike je jedan veliki prostor da zaštitimo svoje interese i da ih zastupamo na najbolji mogući način. Ključno je pitanje zašto to nijedna vlast ne prepoznaje, a tolike vlasti su se promenile, eto, makar od 5. oktobra, nisu se sve isto ponašali. Po mom osjećanju stvari, apsolutno, i to sam napisao, najgora je ona vlast koju je reprezentovao bivši predsjednik Srbije. Ja sam to napisao i u toj stvari sam nepokolebljiv. Dakle, jednostavno rečeno, ona je stvorila tu vrstu dejstava kojima smo mi danas izloženi. Odobrila, stvorila, kako god, voljno, nevoljno, to je sad druga tema. Ali bez obzira, zašto mi nemamo srpsku kulturnu politiku? To je ključno pitanje. Zašto mi nemamo srpske institucije, zašto mi nemamo srpske enciklopedije i tako dalje? Sad neko bi rekao možda zato što nemamo državu. Ali, profesora Lompar... Ja se s tim ne slažem. Znate, važna je država, praktično nije moguće bez države. Međutim, identifikacija s državom je rđava. Mi smo preživjeli 500 godina pod Turcima, a nismo imali državu. Nije Dositej Obradović smislio državu kad je pisao Život i priključenje. Dakle, nešto možete uvek da uradite i sami. A osim toga država nije apstraktna stvar. Vi morate govoriti na izvestan način, podsticati državu da se vrati njenim obavezama. Malo pre se pomenuo